Düzlükte kişinin ömrü şekillengen, Allah Teala kişiye vaqtlıca ömür bergen hem ajalini belgilegen. Allah Teala aytadi: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون." Allah'ın ecelleri jitse, yani vakitleri jitse, o bir saatken sorarak da aldarak da bilmez. Allah Teala Kur'an'da ko'p o'rinlarda vaqt ham vaqtning turli chog'lashlarına ahamiyat beradi. Allah Teala vaqt bilan oltita, kun tun bilan oltita ham shusha vaqtning turli ulushlarına e'tibor etadi. Bu albatta bizga vaqtning ahamiyatini ko'rsatadi. Ham vaqtning qadrini bilib tegishli ekanligini ko'rsatadi. Allah Teala aytadi: "وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ." Allah Teala sizin için tunni, kunni, quyoshni, oyni ham yulduzlarni var etdi. Allah'ın emri bilan yasalgan, borliqqa keltirilgan. Düzlükte bularda akıl egalari için, akıl bilan ish etgan kishilar için belgilar var. Allah'ın var etişi hem g'olib ekanligini. Hem albatta shusha akıl egalari shusha kun ham tun bilan vaqtlar bilan foydalanishga tegishli. Hem dünyada işler bizni Allah Teala başındaki vazifelerden, borçlardan bizni şiddetlendirilen iş değil. Yoksa biz haslette bulaşacağız. Allah Teala aytadi: "Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amvalukum ve la evladukum an zikrillah. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون." Ey iman keltirgan bandalar, sizning mollaringiz ham bolalaringiz sizni Allah'ını zikr etuvda shug'ullanmasin, cheklattirmasin. Kim shulay ishlasa, u hasaddan bo'shlardan bo'ladi. Ham Alloh Taolo biz sizga rizqni berganlardan nafaqa berib, sadaqa chiqaramiz, sizga o'lim erishgancha qadar. Sizni biringizga o'lim erishgancha qadar şu vaqtda kishi aytdi: "Robbim, menga biroz ajalimni biroz kechiktirsan edi, men ishonir edim, ham izgilik qiluvchilardan bo'lar edim" deb aytib. Lekin Alloh Taolo bir kishiga bir kunada ajali yetgach, uning ajalini kechiktirmaydi. Do'stlikda ham Alloh Taolo sizning qilgan amallaringizdan xabardor. Ham albatta Kıyamet gününde kişiler özlerinin az amal kılanlarına uydurlar. Allah Teala "Ahum yastarikuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayrellezî kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkere ve câ'akumun nezîr. Fezûkû femâ lizzâlimîne min nasîr." Allah cehennemde bulganda fışkırırlar: "Ey Rabbimiz, bizni çağırsan edi, biz izgilik kılsak edi. Elik kılmagan izgilikni kılır edik" deb aytırlar, çıkırırlar. Onlarga aytılır: "Alla biz sizga xabar bermadikmi? Ha, sizga o'g'itlovchilar kelmadimi?
Yani sizga o'qituvchi payg'ambarlar keldi, sizga aqida berishdi, sizga kitoblar indirildi. Endi siz zulmni qilishlar o'zingizdan qilgan amallaringiz uchun g'azabni totasiz. Sizga zulm qilishlarga yordam etishi bo'lmas deb aytdilar. Albatta kishining umri u chekli bir vaqtgina. Bu soat sayin, vaqt sayin yo'qqa boradi. Allah Teala aytdi: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'adin. Qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun." Allah'a aytilib qiyomat kunida siz ko'p vaqt o'tkazadingizmi? Dunyoda Allah aytdilar, biz bir necha soatgina kibrik vaqt o'tkazdik. O dünyada vakit bir es oluyor. Yani rivayet ettiler, Nuh Aleyhisselam'dan ölüm feriştesi soruyor. Ey peygamberlerinin ömrü boyunca en uzunluğu, sen özünün ömründen nişik taptın deyip soruyor. Ama o ayetler binanı iki eşik gibi taptım diye, birisinden girdim, ikincisinden çıktım diye. Bir kısmını taptım demektir. Şu an elbette biz vaktin kadrini bilip, ehemmiyet etip, vakitte izgilik kılırga, başarıga tiyişmiz. Elektriğe kılgan, günahlarlığa tövbe ettirge, hem Allah'ını yok ederlik, Allah'ın gafuydu ituğuna sebep olurluk izgilikler amellerini kılırga tiyişmiz. Aşırıga her birimizden köp çiftlengen vakitte kalgan. El-Fudayl ibn Gıyad aytdi. Bir vakit o aytdi, bir 60'lar tiresindeki kişiye, geç münşaflıklar tiresindeki kişiye, "Sen neçe yaş buldu?" Ise 60 yaş buldu demektir. Şu 60 yaş boyu sen Allah Teala'ya doğru varasın diye. Hem sen ama indi barıp jide yazansın diye. Vakti bu kalmağın indi. Hem bu kişi inna lillahi ve inna ilahi raciun demektir. Düzlükte biz Allah'ını hem Allah fayda olacağız demektir. Bu da ayette sen şu sözden manasını bilesin mi diye. Öyle bir şey yok diye. O ayette Fudayl anın manası min Allah'ın kulu hem min anın yanına koyduğu. Hem elbette kul kişi özünün cevaplı ikenliğin istem tuturga deyiş. Hem cevap için hem şu sorular için o cevabını ezberlerge deyiş. Hem bu kişi aytaydı, "Yana niti şara bulsun hazır demeyde, olamayda o şara jingil. Sen hazır kalgan ömrünü izgilikte ötken, şu vakitte sana edikleri günahların cevaplarını demeyde." Şuna koya biz ömrümüzge kalamışa, vaktimiz ko'p qolgan birimizda bilmay, izgilik qiladigan tiyishmiz, tirishga tiyishmiz. Al-Hasan al-Basri aytgan, "Men deya shunday qavmlarni ko'rdim deya, meni vaqtda yashadilar ular deya. Ular o'zining vaqtida qadrlaydilar, sen o'zining oqshomga qarata qadrlilar bo'lgan qaraganda." Ya'ni sening oqshomga qaraganda qadrlaykan, onun o'zining vaqti, boş vaqti o'tkazmada o qadrliroq sanaydi. Ham albatta Alloh taolo izgilik qilishlarga yordam etadi. Ham onun yo'lida turishchilarga yordam etadi. Alloh taolo "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lama'al muhsinin." Kimlar bizning yo'limizda Allah rizolig'i uchun turishsa, biz o kişilerine turuyundan alıp varırız, hem do'stlikda Alloh taolo izgilik qilishlar bilan birga.
Первым долгом ищущего знания является бережное отношение к своему времени и его рациональное использование. Наши предшественники, да будет доволен ими Аллах, наиболее бережно относились к своему времени, ибо лучше других знали ему цену. Аль-Хасан Аль-Басри сказал: «Я застал людей, которые берегут свое время больше, чем вы бережете свои дирхамы и динары». Поэтому предшественники всячески стремились проводить свое время в изучении знаний. Умар ибн Абдул-Азиз сказал: «Поистине день и ночь всякий раз забирают у себя что-то ценное, так трудишься и днем, и ночью». Передают слова одного из предшественников: «Если придет день, когда я не смогу приумножить свое знание, чтобы снискать милость Аллаха, то нет мне благословения в том, что солнце зашло в этот день». Имам Аль-Хасан Аль-Басри также сказал: «Остерегайся откладывать дела на потом, ведь ты живешь сегодня, а не завтра. И если ты доживешь до завтрашнего дня, то проведи его так же, как сегодняшнее. А если нет, то не придется сожалеть о том, что упустил сегодня». В хадисе говорится: «В день воскресения раб Аллаха не сдвинется с места, пока не будет спрошен о 4 вещах: о жизни его, как он провел ее, о молодости его, как он ее провел, о богатстве его, откуда он его взял и на что потратил, и о знании его, как он его использовал». Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Воспользуйся 5 вещами до прихода 5 других: своей молодостью до старости, своим здоровьем до болезни, своим богатством до бедности, своим свободным временем до занятости и своей жизнью до смерти». Передает, что Салим ибн Аюб Ар-Рази следил за каждым своим вздохом и никогда не проводил время без пользы. Он либо переписывал книги, либо учил что-либо, либо читал. Однажды он пошел к себе домой, и когда вернулся, сказал: «По дороге я прочел 1 джуз Корана». Однажды у него затупился карандаш, и пока он его приводил в порядок, он шевелил губами. И можно было понять, что он читает и тогда, когда просто точил карандаш, даже здесь не желая терять время попусту. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومجيب البركات ورفيع الدرجات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين والأمراء الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم انصر من نصر الدين واهد من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تعالى أكبر. أقيموا الصلاة.